ni dawa ila ka jong ka hok kebangi ni dai hok panyo na ka state government kepaar ni pediang sengobha ya kinong yalam jong ka All Meghalaya SSA School Teachers Association apo ka yalam jong General Secretary Isa Defender Lamare berengkat batki executive member jongki kibalayawan menta kesni pan ai mensim kumjur pan ai ka jingkershan pura ya kan ka movement ka jongi hak pai de bandawa ya ka hok ka jonga jongpi kublai sponsor ya ka jinglong kloy jongpi pan wan ai jingkershan nang wan adang ila don paro cikat tang idola ka jong association kadai menta kadai kasni kebansa jingken mau pateng la pateng begini ki atlet association kata ke Meghalaya SSA School Association batka All Meghalaya SSA School Teachers Association ngila wan banye trelang da kawai ka sor ngila wan banye trelang na benta ka course jongi SSA Teachers nang ni syakmat da kawai ka sor ngin ra hakmat ban ngin dawa na ka sorkar ban penyo ya ka hok jongpi bata ila yoro banyak keren hagi di kendiat sni bangila ong banang ni cuma kino ki isu kipaya dai baru no hikai SSA ngin ya le lang be hajo kanam don kata keba kamut padang bo mentang sni ba nginum yo isu ba masasa ban ka am sata kinyai la kajong kabamut ba kino ki program JK ladaki de kino ki isu kepada mentang welfare jong no hikai SSA ngin ya trelang bata ngin ya tenrong lang ban penio ila ka jong ka hop saksi sa kublai shibun kublai shi hajar no to ngin ya thap kti biang saksi tak bajam to kublai shibun ka balai pat bagi kwa tharai baro kino hikai SSA kipadon hakani ka jaka ngikwa ka updates pai dei bat menta kesni parong ngi apmi nanti ya kata ada ngi selsi pan petip syapi ba hado klimat ke ba menta empat don kano ka jing pensel nak kaliang jong ka gomen ak pai dei bat kini kimat jing dawa jongi menin aka GEC ke bangila syong menin minmit ngila sim ya atli kirai kipangyong baladam don kano respon na kaliang jong ka gomen ado menta kasni pada ke basni ke balai ke bangila ya syakmat ya ka jingeki ngila sim atli kirai ke banengkong kalong ba nado lasai kasni ngin sange lut paro ki activities iba ka gomen ka pha ingi kinong hikai SSA la kadai ka training la kidai kino ki bangin habat ki tofi lani kino ki program kiba na kalian joka komen kapha ingi kino hikai SSA ngin boycott pat ngin sange no shisindon nado lasai kasni tat ado ba ka sorkar kan penurulong ikini ka arti kimat dawa jumi ya menjur kapaa ngila sim ya karai ba nado lasai paro kino hikai SSA kin sim ya ka leave of absent na school patkin wan bani sim benta hakane ka program jingeki jongi kaba akarai kabangila simba paro kino hikai SSA ki padang don sha school menta kin sim ya ka leave of absent lagi school ki baki ki hikai patkin wan shani sha sor silong pakin ya sim benta na benta ka agitation ka peaceful protest kabangi ngidon hangni bandawa ialah kejong ka hok tam kepada atli kijing kimat jing dawa jungi kepanengkong kalong ban pelak ya ketulop jungi parosan penai bat kepaar ban enhance di pentiu ya ketulop jungi kinong hikai SSA nang ka kabalai kebangi nakaliang jungi ngikwa